15 je sati i 10 minuta i dalje slušate Epicentar BiH Radija 1. Udruženje građana Čiste rijeke Bosne i Hercegovine je zapravo inicijativa koja je nastala udruživanjem građana naših iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, a cilj je naravno zaštita i očuvanje riječnih tokova u našoj zemlji. Bosansko akademsko društvo iz Austrije je nekako iniciralo cijelu ovu priču i tim povodom iz ovog društva sa nama danas u Epicentru je Sirađ Duhan, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, gospodine Duhan, Bosanac i Hercegovac ste, živite u Austriji, zemlji koja jako polaže na uređenje generalno, dok u Bosni i Hercegovini mi imamo određenih problema, blago rečeno, u tom domenu. Kako vam je zapravo sinula ideja da pokrenete ovakvu jednu inicijativu? Pa svjedoci smo u principu već duže vremena da su naše rijeke i putevi jako opterećeni otpadom. Međutim, inicijalna kapsula došla mi je kada sam slučajno čuo jednu reportažu na austrijskoj televiziji gdje reporter reče: šetam najčišćim ulicama svijeta. I ja sam se malo vratio nazad, računao sam da on govori to o Singapuru, eventualno Švicarsku, ali u daljnjoj pratnji ove emisije vidim da to nije to, nego to ljudi malo drugačije kaže, šetam ulicama Ruande. I šta se dešava? Kada ste saslušali i pregledali ovu emisiju, uočava se da je Ruanda možda svjetlosnu godinu ispred Bosne i Hercegovine. Što se tiče zaštite, ne samo puteva, nego ukupne zaštite prirodne okoline. Dobit ćete kaznu ne samo za nošenje plastične kese, nego u težim slučajevima i zatvorsku kaznu do godinu dana. Pazite, oduzima vam se kese na aerodromu kada dođete plastične, oduzimaju vam se na aerodromu, otvaraju vam kofere, oduzimaju vam plastične kese, ali vam za uzvrat daju ove papirne, što je fair. Međutim, ukoliko vas ipak uhvate kasnije, onda ćete imati silnih problema. Taj nivo mi smo u stadiju još dugo da dostignemo. Prema tome nama nije više level Singapur, Švicarska, treba da nam zaista bude uzor Ruanda. Treba da stignemo do Ruande prvo. Bravo. Evo, gospodine Duhan, mi smo nekako bogati rijekama i vodama u Bosni i Hercegovini, ali sve više pričamo o tome kako, shodno našem ponašanju svakodnevnom, shodno globalnim zbivanjima i klimatskim i slično, da možda neće proći mnogo godina pa ćemo se naći u nekom problemu. Činjenica je da nemamo odnos prema rijekama i prema tom vrstu bogatstva kojim raspolažemo na način da ga zapravo štitimo i čuvamo, nego nam se nekako to podrazumijeva. Što je, čini mi se, vrlo opasno i naše rijeke su često mjesta gdje vidimo različite, najrazličitije zaista vrste otpada. Sad vi ste nekako zamislili da krenete čistiti redom. Krenuli ste zapravo u Bugojnu, akcija čišćenja i uređenja Okašnice koja je pritoka rijeke Vrbas, i skupilo se i odvezeno je 300 kg otpada. Priključile su vam se brojna udruženja i lokalna i slično. Sad, vaši planovi su veliki. Kažem, imate namjeru nekako ići redom onako kako vam vrijeme to dozvoljava. Pa kakvi su ti zapravo planovi? Ovako, mi sigurno nismo sami, u Bosni i Hercegovini postoji udruženja, ali svi nekako rade sporadično. Ovaj dio očisti se rijeke, ovaj dio puta. Ono što smo mi zamislili jeste jedan koncept od izvora do ušća. Svaka rijeka od izvora do ušća. Mi smo sada napravili jedan pilot projekat, tačno, hvala vam na tome. Okašnica, međutim, sljedeća je pritoka Bugojnu Vesočnica koja ima nekih 40-50 km raznih pritoka koje treba sve očistiti do ušća Vrbasa. A onda u saradnji sa općinama Gornji Vakuf, Donji Vakuf, namjera je da se cijela Skopaljska dolina pretvori u jednu čistu oazu.
To će potrebati sigurno par godina. Moramo biti objektivni, nećemo biti u stanju to za 1 godinu uraditi, jer imamo, kako ste vi sami rekli, jako puno rijeka, riječnih tokova u Gornje-Vrbanskoj regiji. Ne znam da li najviše u Bosni i Hercegovini, ali ima ih zaista jako puno. Međutim, sve su one opterećene. Zašto je to tako? Mi smo sami tome krivi i nanosimo štetu. Ne u principu rijekama mi štetu ne nanosimo. Mi nanosimo štetu ribama i sami sebi. I nemamo pravo da opterećujemo te rijeke i okolinu rijeka radi budućih generacija. Mi smo samo u principu u zemlju pozajemili od budućih generacija i zaista bit ćemo neprijatelji svojim unucima ukoliko nastavimo ovakvim tempom zagađivanja. Zapravo vama nije cilj da se samo ukloni otpad, nego da se urede ta riječna korita, da nekako utičete na svijest ljudi koji žive okolo o toj potrebi dugoročne zaštite vodotokova. Sad govorili ste sami, sporadične akcije čišćenja jednokratne ne znače mnogo. Znače svakako, ali ne znače mnogo u nekom dugoročnom smislu. Kako održavati taj kontinuitet brige i ko bi zapravo to mogao raditi, ko bi se sve trebao uvezati pa da taj kontinuitet stalno postoji? Pa u principu moramo se svi uvezati. Ovaj projekat što smo započeli sa Skopaljskom dolinom je uvezivanje NGO, nevladnih organizacija, ali i politike. Trebaju nam i gradonačelnici, trebaju nam ministarstva, da svi zajedno udružimo snage kako bismo te rijeke, te planine, jezera zaštitili trajno. Što znači trajno? Pokušat ćemo naravno u prvim godinama da instaliramo i nadzorne kamere. Table su sada malo semantiku promijenili, nije više zabranjeno je bacanje. Nije vam zaista ništa zabranjeno, ali smo rekli kažnjivo. I onda zamolit ćemo sve građane da budu praktično oni koji će nadzirati i kontrolirati i da se ne boje prijaviti nekoga, jer jedino izgleda sa kaznom ljudi se boje onda da ga ne uhvati ponovno. Jel? Znači mi ćemo instalirati kamere, instalirat ćemo table, radit ćemo dronovima snimke prije i poslije i sporadične snimke također. Ono što sam ja da sada živi, ja sam zaista obišao jako puno ovih pritoka i zamislite da čovjek iz nekog drugog grada vozi otpad pa skoro do izvora Vrbasa i gore ga negdje isreste u nadi da ga neko neće vidjeti. To se zaista mora eliminisati. Svi mi moramo biti nekakvi redari ili rangeri, čuvari ovih rijeka, jer ne možemo zaista se ponadati da ćemo samo čišćenjem nešto uraditi trajno. Trajno ćemo uraditi ako promijenimo i da kažem školski program u kojem tražit ćemo u projektima da se uvede jedan čas ekologije, zaštite čovjekove okoline, ne samo rijeka, jezera, nego i šuma, puteva, zraka. Imat ćemo mi naravno kasnije malo većih zahtjeva, jer sve otpadne vode koje idu u rijeke također zagađuju te ribe koje opet ribari hvataju pa je jedu i tako dalje. Ono što ljudi ne znaju, to je sada sljedeći, da kažem, korak, edukativni dio, morat ćemo da za taj dio jako puno pažnje posvetimo i da u školama pokažemo zašto je opasno kada su mali komadići plastike nalaze u vodi koji riba jede. Mali komadići plastike onda na sebe prihvataju ne samo teške metale, nego i otrove koje se nalaze u rijeci iz drugih otpadnih voda. To riba pojede, onda pojedimo mi i tako dalje. To je zaista uzročno-posljedična veza i ne možemo mi samo to riješiti na način, evo očistili smo 10 km i završeno. Moramo imati jedno trajno rješenje. Da, i kako rekao ste, sa najmlađima je to najbolje kroz škole raditi na jedan vrlo praktičan način, onakav kako će oni zaista i razumjeti šta se događa kada rekao ste
komadići plastike se nađu u vodi, pa onda riba to pojede, pa onda mi jedemo ribu, jeli? To su svakako efikasniji način učenja i usvajanja znanja. Vi ste pomenuli dronove, pomenuli ste nadzorne kamere, zapravo sve to košta, jeli? Na koji način se to planira finansirati? Ovako bismo razmišljali, mnogi su mi rekli dajte da se nešto uradi sa međunarodnom zajednicom, ja sam odmah to presjekao. Pa nije međunarodna zajednica došla pa nama zaprljala rijeke, nego smo mi dužni to da uradimo. Ljudi su sada spremni, znači da investiraju svoje vrijeme i zaista ja sam bio sretan to kada smo vidjeli prvi dan sa Alkašnicom, došlo je predstavnici 10 različitih udruženja i to smo u jednom rekordnom roku odradili. Ljudi su bili oduševljeni i sretni. I pasite, još jedan moment ovdje moram da pohvalim ribnjak ili ribogojilište, kada je čovjek vidio da mi čistimo i iznad i ispod ribnjaka, onda je donio punu neku kantu riba ljudima da ponesu ili i djeci da ponesu ribe kući, jer nismo mi dozvolili da se peče riba tu, da nam ne bi ukrao na vrijeme potrebno za čišćenje rijeke, ali su ljudi podnijeli za svoje ribe. To je interesantna stvar zato što se vidi da su ljudi zaista spremni. A onda što se tiče finansiranja, to je jedan dio je rad, ljudi su spremni, znači volonterski da odrade svoj dio, ali postoje ove tehničke oprema naravno, i dronovi, i kamere i sve ostalo. Zajednice, općina i ministarstva su izrazili spremnost. Mi već imamo u razgovorima praktično projekat koji je dogovoren i oni su spremni, ja moram pohvaliti sada sve učesnike u ovom projektu i mi ćemo zaista samo hvaliti, mi nećemo okritizirati one koji to neće, nego ćemo samo hvaliti. Pa evo kad kažete hvalit ćemo, koji su vam se to odazvali, jeli, kada govorimo o ovom projektu? Ajde da budemo onda precizni, tako je. Pa evo, načelnik općine Bugojno, pa onda Gornjeg Vakufa, pa onda direktor Srednjobosanskih šuma, pa ministar za okoliš kantonalni. Svi su oni spremni, nisam stigao sa svima da razgovaram, ali svi su oni dali su mi, da kažem, pozitivan signal. Jučer sam ili ovih dana smo, da kažem, zaokružili cijeli projekat za Skopaljsku dolinu i to ja vjerujem da ćemo ove godine 30 do 40% odraditi. Posla sljedeće godine sve namjera je sve pritoke i jezera da se očiste, a onda u zajedničkim snagama Vrbas do septembra 7. godine. 8. prosto. Na taj način i tek kada pokažemo da smo mi u stanju, mi koji smo u principu, ja sam iz Srednjoborskog kantona, iz Kopaljske doline porijeklom, ako mi to zajedničko ostvarimo i ne ako nego kada, onda možemo pokazati i ostalima da možemo i onda širimo projekat zajedno sa ostalim udruženjima koja već imaju slične akcije. Vidio sam tamo Krivaja, nešto su radili oko Bosne, nešto ljudi rade oko Unije, ali ovako jedan, da kažem, generalni projekt još nisam vidio i mi se nadamo da ćemo zajedno sa svim ovim udruženjima uspjeti da cijelu Bosnu i Hercegovinu očistimo i da bude od najprljavije države u Europi da postane jedna od najčišćih. To mi je cilj, to mi je želja. To je lijep cilj i to lijepo zvuči. Ja se nadam da će vam se priključiti što veći broj zapravo ljudi koji imaju isti cilj. Nadam se da nas ima dosta. Na koji način vas zapravo mogu kontaktirati svi zainteresovani? Mi imamo tek, da kažemo, startali smo, imamo tek Facebook stranicu od Čiste rijeke, već sam dao zadatak da se radi i web stranica, a postoji 5 ljudi u odboru u Bugojnu trenutno koji su stalno na dohvat ruke, jel, ja imam svoj telefon i na ovaj telefon može javiti svako. Ja i sam aktivno kontaktiram, pokušavam da dođe do kontakta do onih udruženja u Bosni i Hercegovini koji slično rade i da koristimo njihova iskustva, da vidimo gdje su oni uspješni bili, da mi koristimo iste stvari
gdje su pogriješili, da mi ne griješimo i na taj način da što prije dođemo do ovog konačnog cilja. Ukoliko dođemo za, ne znam, nekoliko godina, što je malo optimistički, ali možda za 10 godina bilo bi izuzetno velika stvar da pokažemo još jednu poređenje uraditi sa našim književnikom, u stvari hrvatskim književnikom Krležom, koji je rekao da je srednjovjekovna Bosna bila svjetionik u Europi koja je svjetila preko Jadrana pa sve do Pirineja. Eto, to je nekakav cilj da napravimo tu Bosnu svjetionikom, a onda, vjerujte, ja sam uvjeren i to 99% da će onda investicije doći u čistu sredinu. Pa i to ste svjedoci sami, i svi smo svjedoci u Bosni i Hercegovini kad se uđe, doživimo kulturni šok. Da. Da, ta čistoća i urednost mnogo znači u svakom smislu, jer to su lančane reakcije, da, svakako i investitori. Ako bi dozvolite samo jednu opasku, ovdje nisu samo krivi oni ljudi koji su u Bosni i Hercegovini, krivi su ljudi i oni Bosanci i Hercegovci, evo sada ja tako reći, koji su i vani, pa onda se slobodni kao dođu, ja ću u svojoj zemlji pa mogu da bacim. Pa nije tako. Zbog toga nam treba kažnjavati sve redom, i oni koji su dolje i oni koji dođu iz dijaspore, i strance i marsovce, ako treba, sve redom kažnjavati da bi Bosna i Hercegovina se održala čistom. Bez toga nam zaista će biti jako teško bilo kakve velike investicije ostvariti. Gospodine Duhan, želimo vam puno sreće u ovoj lijepoj priči i vjerujem da će ona daleko dogurati i da će puno rijeka očistiti riječnih korita, ali glavno je da utičemo na ljude, zapravo na jačanje te svijesti, jednog zdravog odnosa prema onome što nas okružuje. Ja vam se zahvaljujem za učešće u našoj današnjoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Vi ste već učinili veliki korak, dali ste na veliku podršku time što ste ovo artikulisali u vašoj emisiji, i ja apelujem na sve vas da to što češće radite, da ponavljate ove naše ekološke probleme kako bi svijest, jednostavno da kažem, došla do onog nivoa da se to više ne ponovi. To svakako. Trudimo se. Hvala vam još jednom.